Ja sam Milan Baričević, direktor poduzeća Zagreb 900 d.o.o. Star 83 godine, 3 put bio na teškim operacijama i sad se nalazim u najtežem psihičkom i fizičkom stanju što sam ikad u životu. Preživio sam 2 rata, nije mi se tako dogodilo. Sad, 92. godine sam sa željeznicom napravio ugovor o najmu njihovog zemljišta, a to je bilo gradsko smetište, sa kog sam otpeljao 18.000 kubika gradskog smeća još za vrijeme Austro-Ugarske. Kad sam to sve napravio i počeo sebi graditi poduzeće, znači neke zgrade i hale, tad sam od željeznice zatražio jasno što smije da radi. Napravio sam ugovor s njima, dozvolili su mi, zapravo bio je obaveza bila da ogradim sve to. Onda napravio sam jedan ugovor koji je vrijedio godinu dana. Za tu godinu dana ja sam počeo raditi neke objekte koje su mi oni suglasnosti svojom dozvolili. Tada se je neko našao već onda koji je bio zainteresiran za to skladište ili to zemljište, već kad je bilo čisto i očišćeno od smeća. Onda je pokušao da iz HŽ poslali su svoju službenicu da meni zabrani tu gradnju. Tu gradnju je ona napisala da zabrani i ja dalje nisam ni gradio, ali sam otišao na željeznicu i sklopio ugovora 2, ne na godinu dana, nego na 20 godina. I to taj ugovor koji sam sklopio drugi, on ima isti broj prvog ugovora i datum prvog ugovora. Što su oni sami radili, da ne bi mi produžili to, nego da već što sam iskoristio da pripadne ovom ugovoru, tako su oni onda meni dali drugi ugovor. Uz to su mi dali suglasnost sve što smijem raditi. Sve je tu što smijem raditi. Ja sam tako i radio. Uz to su mi dali još jedan ugovor, preko za skladište drugo, znači u sasvim dobroj suradnji i namjeri da se što više radi i da što više koristi imamo svi. U sve druge ovdje suglasnosti i tako dalje što sam imao. Tako da sam ja to sve izgradio što sam izgradio. Kad sam ja izgradio to što sam izgradio, onda su oni, opet se neko našao zainteresiran i stalno plaćao po fakturama, željeznici plaćao po fakturama, jer oni su meni fakture ispostavljali, po njima sam ja njima plaćao. Sada, 94. godine opet je neko od njih zagrizao na to skladište i oni su mene tužili, ali bez ikakvog razloga, jer ja sam plaćao, nutra radio, ja nemam pojma zašto. Sad, taj njihova tužba i danas odbijena i to ne služi ničem. Ali ja sam dalje radio dok sam mogao raditi. Kad nisam mogao raditi, i ja sam njima svejedno plaćao zakup do 98. godine, dok su oni meni slali fakture. Evo, imam i tu faktura, žao mi je da nisam one donesao da pokažemo sve. Zoki, mogli smo otići one fakture pogledati. Sve fakture sam ja njima platio do zadnje
Kad sam im platio fakture, oni više nisu slali meni fakture, tad sam njih ja tužio da me isplate, jer normalno, ili da ostane objekt, ili da me isplate, a meni je pasalo da me isplate jer su oni meni dozvolili da gradim. Znači, da me isplate za taj moj uloženi trud i za te moje zgrade. Tad, kad sam ja njih tužio, sud se vodi 18 godina. To su bila 4 eura, pa da li pripada ovom euru, da li pripada onom euru, pa onda je moratorij po godinu 2 dana, pa onda sad pripada onom, onda moj odvjetnik i ja napravimo da se nastavi sud zapravo. Sad, dolazili smo i tu je bilo u to vrijeme raznih njihovih podnesaka, pa mojih podnesaka, pa eto vidite, oni su dali čak da mene isplate, dali sudskog vještaka da procijeni koliko će me isplatiti ovdje. I sudski vještak je dao sve fino, evo tu možete sve snimiti, ali trebalo bi snimiti. Sudski vještak je dao koliko da oni mene isplate. Oni su na to pregovarali, vidite da ovdje, jer je sudski vještak rekao da mene treba isplatiti sa 1.009.896,00 njemačkih maraka. Dok su oni rekli, evo vidite, sve vam tu piše, po tržišnoj vrijednosti zemljište na koje su izgrađene predmetne nekretnine u iznosu od 700.060 maraka. Dok su oni pristali da mi isplate 627.478,22. Oni su pristali da to isplate. Ali moj odvjetnik i ja smo vidjeli da je to otišlo u bescjenje. Mi smo tražili da nas isplate 1.207.271 maraka. Ali nismo insistirali, mi smo postavili u toj raspravi, postavili i išli na dogovor da onda se dogovorimo koliko će oni isplatiti. Ali to su sudovi tekli. I sada, kad je na koncu trebala, jer vidite tu ima, sad oni su meni dali i to sve moje dokumente treba legalizirati. Evo, tu vam je o legalizaciji dokumenti. Da bi ja legalizirao uz njihovu pomoć i potvrdu, ja mogu legalizirati i oni su meni dali, vidite, ovu potvrdu da ja mogu legalizirati. I to su naveli sve objekte koje su izgrađeni, čak potporni zid koji isto treba legalizirati. I vidite masnim slovima da je napisano da to njima predmetni objekti ne ometaju realizaciju razvojnih planova HŽ infrastrukture d.d. u Zagrebu. I sad normalno je to bilo, gledajte, ja sam te fakture njima plaćao. Evo vidite, oni su slali fakture. To su fakture za što? Molim. Za što su to fakture? Za najam. Za najam, mjesečne fakture za najam, koje sam ja uredno plaćao. Do zadnje fakture, kad su prestali slati, onda sam ja tužio da me isplate i da završimo to. Nisu vam htjeli produžiti ugovor? Ili? Pa, ne, nije istekao ugovor. Nije istekao, samo su prestali slati. Još je bilo svega 5 godina ugovora. I oni su prestali slati za najam? Oni su prestali slati jer je neko od njih zagrizao na to i oni su htjeli to oteti. Da. Sada. Ali ja sam tužio, nek me isplate, pa onda nek im bude, šta je? Ali oni nisu htjeli to, nego su oni, to je sud vukao, da bi bila presuda po mojoj tužbi, tek ove godine u siječnju. Presuda koja je isto, hvala lijepo sutkinji i sudu koji tako vodi računa nakon 18 godina, ona uzme
ugovor koji je ništatan, koji je istekao, onaj prvi što sam vam rekao od godine dana, i po njemu presudi, i mi smo sad po njemu uložili žalbu. I sad, kad je žalba uložena, dok god sud ne bude gotov, mene niko ne smije dirati. Bar ja izgubio sud, ali ne mogu nikako izgubiti sud kad sam gradio, ali niste vidjeli, niste snimili. Snimit ću. Suglasnost, uz ugovor suglasnost da mogu graditi. Što mogu graditi? I sad potvrdu da mogu legalizirati. Znači sve s njihovom voljom ja to... I blagoslovom radim. I gledajte, drugi ugovor koji ja imam ovdje, evo broj 41, vidite, drugi ugovor koji on meni isto daju tada, bez ikakvog problema da to ja koristim, jer je i tamo bilo samo smeće i smetište, to je sve trebalo čistiti. I gledajte, tu vam je točno koliko sam ja troškova imao na to. Ne ukupno troškova, nego koliko sam imao troškova na jednom, koliko na drugom. Ali to nisu ukupni troškovi, to nisu troškovi prijevoza pa opao. Sad gledajte, to ja tražim sada, i sve dokumentirano i sve po sudskim spisima kako ima sud, ja i oni. To su vjerodostojni spisi, jer to su na sudu. I sada, umjesto da mi čekamo rješenje suda, jasno da na rješenje kako će biti, neko će praviti žalbu ili neće, ili hoće, kako hoće, a mi smo pravili žalbu na ovo njihovu presudu. Znači, oni to sada su uzeli ovog autoprevoznika koji ima to svoje poduzeće, kako se već zove, i da će oni njemu dati krivotvore isprave i papire da on je u posjedu ko uopće nije niti bio, niti je. A kako se on zove? On se zove, evo sad ću vam reći, ima on tu, jer gledajte što je on meni dao sve, moram vam to reći šta me i kako me sve prevario, izvarao i njegova mama. I to kako će oni meni pomoći. Evo to je žalba. A on...